Ni bwega sana ndiraja kaunti ya Meru ori muteja na arua kwirigirite minister wa kikina erigiri kuthoma budget ya mwanka jujite na aja ndina akariba kaunti ya Meru barande ngenda kuigwa uge bao ni buriku bwegie budget na ni kuruku wa kwirigira kona kiuma kiri budget iji na kukiambira na ngomba no bitire nkobia tukari manto ja budget mwanka juju babwe ne mbibo kwirigira mono kiri budget kathoma na arua Uni beto wa Patrick Gituma na ndi mukayo wa Koromone melegi wa Koromone na nkukaranga mba miaka lakini kira nkuromba ke budget yentuko na arua kembere ni bombe kuwithia mauta no ntubetero ne to matu ithia to na mukari okuruta ngoe betero ore witia no bwo goti na bobo witia batu inya thoko no yongo no kato witithua inya tukiwendia into bira tukwendia na atero bo witatero laiyo ngono gatutumira message tukira wito rio ogoti na kiroko ria ke ogoti nya tubecha utetu okuona goku atu antu chuno i customer ko tumire te ura ire kwendia ori ni rai ende message yake tutumira tukira ito gita taxi na ekiadra tema nto ya tumba kuza tukinga na batu mwendio nkara no kwenga no nyankurukie mutongora munene ende batu ito agithira tumba kuthithia kira nkuromba akwa ithirikari Ruto yombo tukoyokia batu tore antu baomba oraba gaomba okeria utoro bwao nonto atokunyeleka mwankantu bara benge ibakinyete kwithia nya biachara ni bare mete mwendi okirigo atomba kuyana marigo yawe ya ire thoko nonto akari wingari utekia omba kuona kaga ukana kuya thoko mwendi nguku atomba kwenda kuya kwenda nguku thoko ne nonto itiangari utebia kona kuiromba ria ikoromba atiri morombe budget thirikari yetu etwenyo kaku thirikari nge twirigirite etwiyoka na kana tukiri oturone aruto no twenyo na nya okethia itukuwa manto aruto thirikari ne awe no yoeka ekayale maisha yetu amenye manto abeteruri nonto beteruri na deshu abeteruri ke akuithwa manto yange yonde yakawa manto yange yonde ya tukainyuluka anto abenge munungu nya baba inge ba ande ko thirikari ibaombete kwa to imirimo nonto ba mabugania nonto akwithia na inyilekete ayiruta ngwetu ya woni nkara Koromone muntu ayiruta ngwe ya kagaene kana ya nkubu akomborete nyumba aja tukire agita mbeche iceiterie wende otengo akuruta nonto mbia ciao cirero barabara ni gathirana na andikiro na teta u direct mbongela indari mbeche nyingi barabarene iboeka sana tombe kuwa maoni jangi aja uju kire budget ya mwanka jo kweria aja uju kire budget ya mwanka juju itukona kithomo na ugima ni chiombete kugairwa mbeca nyingi muno kire babu ya karibu kwirigira bura igatethia kumba igukiria rwangirwa kithomo na rwangirwa ugima Batwe jaoni beta wa Marion Kinanu kuma Koromone lakini mbumete tigania West oni borankuga ndiriuga atire ndene ya Koromone getu twena thina nyingi muno mauta twena twiguithithirwa maguta batwe ne twaithithirwe kinyangara macha muthurire gutege ntu kinya kimwe antu baraba ingi bakurarau mama mboga batikona irio no ntu bakwithirwa ngarama ne iterie ya batu turare agwa chiringi kana kwina makamo kara kwita kugira mirigo lakini thai magana jaire atukoromba thirikari bombe otwenikira maguta na itukuga ibwega mono no ntu bwa rais wetu kwithirwa na yete otwakira thoko lakini tutomba gwakirwa thoko tutiambite kuchugulikirwa manto ja mauta ngarama muturire yitetie na inya mono ne kwe mwananchi wa kawaida na kuthangika muno no ntuba kwithira batu utebia tukuona twethie nyao tekia tukuona na ara tukuma na ara anja tukeja kwendia na aja twaithethirwa ngarama times 2 please tukuga ngarama ne name ndio uri twategere tukona kithomo na ugima ibiekeri mbeca ira nyingi ibaba kona ugaibura runene ibu kwirigira buro igatethia gumba igukira ndwangiji ibatu tukona thirikari no ntu ndaitare batura njirena bagomete ibabati ko compensate kana bakaokirwa ndaitare no ntu baranene mono baumba gutethia ugima bwa mwiri na gutethia kinyagwa na inchi na bonge kithomo na kyo giokirwe no ntu bakwithira na beto bare thoma na kini bate kuandikwa iyo yote mabana njensi njirene kila siku no ntu bakwithira twina ana baju
university batiandiki thirikari ni itegera ana beto baba andike batige gweta kuija nguku no ndo bakwithirwa ana beto bara kwandikwa bationa ngugi na bagakara bara antu bothe ni na tuthomethetie ndaka cietu na ndi ibwega ni kubwira atiri thirikari bombe gututegera kinya batio mama mboga bombe ututethia bomba ikundi bia ekuru na bia person living with disability nikenda tukomba kwithirwa batio ndena ya koromone tugiuka area antu baba no ndo nande disability ni orerie bionje na nkia ibioreria buru atobwira thirikari botutegere gakoromone twina thina nene mono ke budget ya narua ke babwe imbio kwirigira imbo ikuthirwa ikumeigukire mutorero jwaku oni ni ndaua mbeta wa tiliposa mukema ke mutorero kwa kiomba gukiria itondere nchara ici wetu mbere kwaria mantu yonthe budget ya narua ne thomwe maguta twendekirwe maguta na batwikira kituthuretie muno ikoerwa ate muito wetu tutikwenda wakirwa burito akirwa thoko muito yukaringithwa thoko itu akirwe indi maguta mbere budget iyo tukathikirite twithikira ore kathomwa ithomwe twendekeri maguta na ndo twa twaitetheriwe kuma metu kuma mbi utekyo tutaitetheriwe gururia maguta witia ninde mwe kuru mukuru no kwana inkori ambe tandira umana vebuta na endeleta negana na ande kwa utwiromba batu endekere maguta iyo togwa twendekerwe budget yekero munya tukathikira na ibwega sana okaiwa jau ni maoni ja akariba tauni eje ya Meru bakita uge bwabo gie budget ya berigire kuthoma muthenya na narua na kira kinene bomba igutegera ni mantu jegie garama ya mutore gwite kumana na garama ya maguta ira ithiritwe igite kwa mieri iri kurukite na riu bakiuria kiri budget ya mwanka juju gutigira garama ya maguta ukomba kwinama nikena mutoro jao jo komba kwitha juju mutoro jao komba ikumba igukira yebongwa kumaja kaunti ya Meru betawa Gregory Mureithi.